iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Natalos ka di tilugan, Leoncio? Wan ma'am, punasaklangan. Mabalin tayong timapan nung nakasagana kayon. O sige, kita ano nakasaganan na iti ubeng, tayo tulod mo idan di pagadalan da. Kalpasan na, itulod nakmat iti universidad a pangisursuruak. Wan ma'am, matungpal. Ay, naglukon ti amo. Ibaga na pa ilang ba't ti si bubukal anagan ko? Di na mairuwam ti birngas ko alyon. Ay, sa bagay. Awan makunakken ko na. Nasayat da kanyak. Nga uray dagiti anak na. Di adal matkit di. Ngam addamat dagiti di adal. Ako namno sa andan. Ngagbadbaddak iti daga. Maapsap ka diti na dito'y away? Aglaba dito'y karayan? Tumulong iti bangkag kan iti talon? Makmaksat iti darang ti init, di na? Apay kumaasahan? Dito'y tamat anayanak, kundi makal? Ti kayat ko kat agyan kumamat iti syudad. Agtrabaho ijay. Narigat numaminsan iti syudad. Abangam ti pagyanam abalay. Naawan ti trabaho may jay, agbisin ka. Agkuyog taman kit di tamapanta agbirok iti trabaho ta. Amo tamat computer, tanalpas takat nga ro iti computer literacy. Sa bagay. Padasik man gayam nga ibaga kadatatang no palubusan da. Ibagam nga ikam to idamot iti kwartada tapno palubusan da ka. No, kadi sa andak a palubusan? Mapan ka kadilat ha? Masapul ang agkadwata tapno pagguduan ta ti abang ti pagyanan ta. Injak may pasigurado no kayat da. Padasik nga ibaga. Ikagumam idang alukuyan. No siya, ipapilit ko oray madida. Sige, ta ibaga kadakwada. Apaman asumangpetak madamdama. Sana balita na padasan ta mo tinagkahera ija ili. Anya tay ko namon nga ibagam, anak. Ay, agpakada ako ma, tatang. Agpakada? Na isa dino ti papanam. Mapanak ko magsapol iti trabaho kiti syudad, tatang. Anya? Padasip ko matimapan mat makigasang-gasa. Narigat ti agsapol iti trabaho ijay, anak ko. No, saan na ka makabirok? Di agsubliak mat lang dito eh. Lo katulong laeng ti sir kami jay, narigat. Narigat ti agpatagabo iti sa balay. Saan kamot nga agbisin dito eh? Ha? Ken saan ko akayat amay sagmak ka laeng ijay? Ladingitag ngam saan ka apalubusan. Imbag no saan ka babae. Hello, Dory. Binigbigat mo matimawak. Imbagam ka din kadatatang mo? Wan, imbaga ko. Saan da mo ta kayat? Ay, ang lukuyam ibagam nga agdak akadwan, tapno saan da nga agdanag. Mga no ti amuda kat agmay may saka amapan iti syudad. Ay, wala niya. Yak mo ta na ibaga nga dagayam kaduak. Ay, sumatlagayam Ibagam nga da kadwam. Among magtidadakal ta. Managdanda nagdalaunay. Sige, ta ibagak day ta. Bay nga rudan. Ta ulitak nga ibaga kadakwada. Bye! Baliwak akasarita da tatang. Palubusan dakmat nga ta. No ibagak akaduak ni Dory. Mabalinti makilamisan, pare? Wala, pare. Siyak ni Leon. Anya ka di matinagan mo? Tommy tinagan ko. Kanaan ka makita dito eh. Iso na lang ta sa bali tilamisaan mo.
Dito kasi lang ti opisina mi. Isawa ka na yun ako umay mangan dito eh. Adamat kanain ko nga itulod dito universidad. Pasaray umayak kag kape dito no itibigbigat. Kapinano mo iti kanayon mo nga itulod? Boss ko, may isa nga na professor dita. Kung naklakid din no girlfriend mo, itayan, ti kanayon mo nga itulod. Saan pare? Siya ti family driver da. Kasta? Di tamat asidag na insurance company ti pagtrabahuak. May sa akin insurance agent. Pamilyar ka nga agpaiso. Ngam, italang anagam-am mo ta. No di na kinasitgan itay. Saan ta pa yung agam-am mo? Well nga Rod, siguro nasing pati amo man niya. Kantakil ti sweldong. Wen, nasayat da. Adadwang anak da. May sabalo ni Ma'am Agnes. Ne, nasa pa. Kan ubing nga nabalo. Wen nga Rod, may sa pulis da di Sir Ronald. 5 na taon tinapalabas. Napaltugan iti panakirangat da iti may sa drug syndicate. Ne, dito na. Wen pare. Ubing pa eh. Awan sa pa'y 40 na. Pagtapog na 40 pare. Ang madayo ti lang nga na iti tawan na. Kasla na surok lang nga 30 na. Siyempre, teacher pare. Apay nga agisam ka pare. No sakti si ka pare. Armek. Anya? Naghasap ka. No iso ti maasawan. Imbag man tanasapa ka, agsarita taman pa'y sakbay ang mapantay di syudad. Anya ka di tayo, Dori. Ang dardarasak, tawan ti agluto iti balay. Inaklaag natang iti dengdenga. Ay, day takat ti may sasaan ko akayat dito'y away. Sakbay nga agluto, ang kapay lamang natang iti lutuan. Saan ka di anasaysaya at dito'y? Ta presko tinatang nga iluto? Ije syudad. Gatang amin ultimo malaylay abulong. Awan ti libre ijay. Ngam numat dito'y awan pulos ti kwarta. Imbagi jay, tano adda trabaho, numadanon ti panagsisweldo kat addan kwartam. Agdumata iti panirigan. Adamat kwarta dito'y. Nulakit nagagat ka nga agmula sa ilako. Ay, nagrigat nga ro ti agtrabaho iti kainaran. Ay, jak lamaanusa. Makmaksutak nga ro dun. Kaya't mo nga ro da sumurot ka niya. Taing kamat mangpuros iti utong. Ay, saan? Aday jay balay tanang isang put ni tatang itay. Adan dengdengag. Laglagi pamkit di nga, ibaga ka dagiti dadakal mo, ti bagbagakan ka. Sige, maminton malam. Sige, tawagan ka na malam. No lakat mayat dagiti dadakal mo, agluwas tayo ton bigat. Agimpaki kan, no palubusan da ka. Wen, anya ka no? Apurado la una yan na makapan iti syuda. Ay, wan, tatalaga aday ta, ti arapaap ko. Ala, palubusan ka anak ko. Ang agan-anad ka ijay, wen. Owan tatang. No marigatan ka, agsubli ka matlaang ditoy. Owan tatang. Anya nga rod kumapay. Awan matparikot ka niya. Tanarwamak iti biyag kan trabaho ditoy. No apay kit di anapanunot mo pailaang timapan ijay syudad. Padasik laang tatang. Kung nadamat ni Dory akadwa. Wen, ang nadlaw ko kinkwana. Ano mabalingkat di na kayat ti agtalinaad dito'y away. Dayta tinagdumaan mi tatang. Ngumulitat, saan kayong hagdanag? No saan kami ang makastrak adagos iti trabaho? Agawid akmatlaan. Uray ka damat extra akwarta kapag pletek no bilang. Ada ka di aramidan? Nagmayat da ang mapantay di syudad? Mayat damat, Dory. Pinalubusan da. Ay, wow! Nagsayatan? Imbagta pinalubusan da ka. Mala, agimpaki ka nga rodan. Agkita ta iti pagurayan iti lugan no bigat. Masapa ta, ah? Sige. Sana bali. Ta inawagat di may sa agayam ko ijay syudad. Kat imbaga na nga da kano bakante asilid ijay boarding house nga ayan na. Nagsayatan?
Adadagos ti pagdagusan ta no makadanon tayo jay. Nalipata. No saan nga imbaga ni nanang at akano iti syudad, ti gayem ko. Sige nga Rod, masapat ano bigat. Apaman ang makadanon tayo jay syudad, agbirok ta iti trabaho ta. Ay, un gayam. Imbaga ti gayem ko nga kasapulan na kano iti kahera ijay mo. Apagigyanan ti karubada. No maala ki jay. At kano restaurant amabalin apang isarakan namat kan ka. Ay, kasta ka di? Wan. Imbaga nga dapadas mo ang nagkahera. Kat imbaga na. Ngam amu naman da aking kuka. Amanga nung pagbalin ng dakamot akahera no agbayag ka. Ay, sapay ko mga Rod, tamaalat ang agpadpada. Santan amarigata nga agbirok pa iti trabaho. Sige nga, Roden. Agem pakitan. Bye! Bye! Nagsaya atin. Barang makastruk kami adagos kendina. Matungpal matlangan ti arapaap ko ngagnagad iya syudad. Kat masaraka ko maiti adda mabalin na apakiasawaak. Talaga atyak kaya tagnad iti agnanayon diti probinsya. Ay, nakasangpot tamatlangan iti syudad. At diretsyo ta iti boarding house aka arumat ti gayam ko. Sana bali, taamog mat ijayan. Napnapan kami ni Jay. Ay, nagswerte ta pay lang Santan nga agbirok iti boarding. No, maisirok na tatigayim mo, may mayat manan. Masiguradok dayta. Tanabayag namin dito syudad. Adun ti amukan gagayim na dito ay. Anya ka diti trabaho na day tagayim mo? Nabayagan nga da pwesto na iti palengke. Kan saan amay may sa ti pwesto na. At dapat ibagasan ta. Ay, kasta gayam? Undori. Nagagat ngamin. Kan talaga ang nagasat nga ang negosyo. Hello, ma'am. Oh, timbaga ka? Urayan na ko ni Timay sa food chain, Leocho. Awan, ma'am. Adala ang short meeting mi. Sige, ma'am. Magmagnaakton, taas iting matlang dito iti kanay na pagdagasan. Awan parikot, ma'am. Ngam no kaya't nagitubing? Itulot mo nga muna idan, tamunadan. Mabalin mo at, ma'am. Sa kalpasan na, soblian nakton. Awan, ma'am. Uno saan? At take out kayo langan iti kananda. Mabisin dalakit din. Sige, ma'am. Katne, kwartang pay lang taso katakton itong madamdama. No problem, ma'am. Sige, bye. Bye. Ay, awan matkit diti parikot kan, madam. No imbaga na bayadan na. Bayadan na adagos. Talaga na singpat ni madam. Ken napintas pa'y. Saan ko malipatan ti imbaga ni Tommy? Ubing pa'y ti amo. Ken napintas ka no. Saan ka no adakas? No armak? Makiasawa pa'y ngata ni madam. No adagaram kan kuana. Ay, no makiasawa man. Patyak, asan akas kanyak amay salang anano mo, a driver. Kumusta ti trabaho mi ti restaurant? Ayos lang tama. Imbag ti agserbidora iti restaurant, ngam ti mapan ije bangkag. Di kalata malipatan ti bangkag. No awan ti bangkag anangalaan dagiti dadakkel ta iti pinagadal ta. Saan ta kumamot ang nakaadal? Wan, ngam, saan nga ije ti arapaap ko pag naadan? Uray nababalaan nga adal. Mabalin talat tamat ti makasapul iti trabaho ta. Kas kumaita. Amang ano pagbalinin da ka akahera ije restaurant a pagpapaayam. Day tamat ti imbaga di akin kukwa. Dinamag na no addan, padas kon ang nagkahera kat imbagak nga adda. Taday tamat nga rod ti trabaho tayo jayili tayo. Nalakalaang mo tagkahera? Nanam ay pay at trabaho. Saan akas iti talon ko nakmanan? Nalagip mo manan ti talon. Ay, numabalin, jaket at trabaho iti daga. No addan ako mamangaram kanya kataga syudad abak nang, ay, ibagbaga na pay laang gamata ko na tagasat. Loka, unay
Di ka tagamatanin. Ay, pudno ti ko na. No, da mangaram kanyak abak na nga uray na laan. Ditan, basta do ti kwartana ay mabalinan. Tukawakon. Kasanon, nauray bak nang ng kuripo. Kan saan na ka nga ikan iti kwartana? No, kasta lang ti lalaki ang matumpungak karkaro no naungat santo manan kuripot. Ay, isinak adagos. Nalabas ka ma? Ay, saan arabrabak da ito'y dina? Noan nga timbagak aramidak. Saan asyak tay tawa basta pa irurumat? Nakita pa ba iti sarming titawa? Ada lalaki ang mga iparparking itilugan na itiruar. May samat dito eh. Kaslang nakita da ko na. Kaslang kanayon nga umay mangan when no agkapig dito. Tinasayaan. Sa batok. Kat paunagak. Manong? Umanag kayo lang. Nagpintas. Agtugaw kayo, Manong. Agyamanak, ading. Anya ka diti orderan nyo? Mabit man laang. Kabarbaro ka dito, saan ka di? Uwan. No, jak agbitot. Kanayon ka dito, saan ka di? Uwan, ading. Mabalin ka di ama montinagan mo, miss? Ay, alaak pa iti order yung Manong. Maipari ti makitungtong iti nabayag iti may sa customer no awan pa iti kanan na. O sige nga ro, ading. Dayta intodok iti menu. Dayta ti alam para kanyak, ading. Sige Manong, agsubliak. Di ko siya kang gwapo. Amon no bak nang dayta? Mabalin siguro asyak ti umuna amang ipakita iti motibo barang madlaw na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Taragsak akasarsarita da iti abalasan. Ngem napasig adagos kanyak. Kasta nabayag kamin anagamam mo. Ni madam. Isunti sumungad nga umay ditoy. Ay, kunak nga urayan naklatan iti asidag ti building ayan na. Ay, napintas pa ilaang ni Madam Agnes. Husto ni Tommy. Adayo tilangana, iti edad na. Natagtagan ka kanya ng ori kanyak, Leon? Saan mo't, ma'am? Okay. Dumagas talangan iti lechon manok. Isot pang rabyan tayo. Masadot ako nagluto. Sige, ma'am. Ay, nagbayag mo kami intimating mi. Nahin pagla ko ma, no nagpamerienda mo ti din. Ay, day tala nga, ma'am. Adaman malagip ko, Leoncio. Leon. Pasensya ka na. May lawan ko lahat ng awagan kahit si Bubok kalanagan mo. Ma'am? Nasisayat sa denggan no, Leon, latan. Da kayo latan ma'am. Ngam Leon at talaga ti birngas ko. O sige, awagan ka lahat ng arod iti Leon. Ma'am, asidag tayo na ti letsonan. O sige, iparadam tong arod to kumatang ta. Adda akong dito servant quarter apag torturugag. Saan asumina iti panunot ko ti sinaludson ni Madam Agnes itay. Apay nga ta dinamag na kanyak day jay. Nabayag ako na family driver ta. Adda pay day di sir. Itala ang adinamag na. No adda kaayan ayat ko. Anya ti kayat na asawan iti dayjay. Malagip ko lakit nga ron timbaga ni Tommy kanya. Nagasatak ka no. No maasawak ti amok abalo.
Oh, kumusta, Bro Yolon? Manungal daw asanta nagkita. Un nga Rod. Isiyak, bro. Oh, kumusta? Kastoy latta Driver latta. Kumusta mo tayo napintas abalo nga amom? Ay ka, napintas latta Wow! Nadlaw mo matlaang ang kinapintas na. Wen, pudno ti kunam. Adayo ti lang nga na iti-edad na. Kasla, nasurok lang nga 30 na. Kung nagtumatkin ka. Apay kasla, naragsak ka ita amalam, Dory. Ay, nakaskas ano. Ada mga langon kanyak iti kinarigat iti biyag. Anya ti kayat mo asawan? Ada nga hindi ko siya kanayon nga umay iti restaurant. Madlam ko nga anda pa nagusto na kanyak. Nagasat ka nga rod no kasta. Matungpal matlaang ti arapaap mo abumaknang. Lakit di. Jay ko na kon, oray san anatar. Basta baknang. Ada ka di panagayat mo, iti dayjay alalaki nga ibagbaga? Jak pa yan mo, no armanak, mayat. No di arman, agpakitang iti motibo, tapno agtimnag kanya. Orayam lata, no arman na ka. Saan ka kumangag darasudos? Kasanon no makakita iti sa bali. Di siyak tiniyaw awan. May mayat matlaang tinaima. Ngam ti si kaki din ti mangipakita iti motibo. Ay, basta. Saan ko apaluspusan day jay? Ay, kitaam Taama nga no pakaisagmakam day ta. Anya ti amo, no dakit din asawa na. Ha? Naskan nga amuan pa'y anaimbag ti kinasya sino. Sakbay nga aglawan ka kankwana. Taama nga nagbanag ka adak sanggasat iti udi na. Leon, awan sir ko ita ngam isaganam ti kotse. Yes, ma'am. Mapantayo iji dakkel amol. Wan, ma'am. Kadwa tagayan na kiti ubing ngam mapandakan iti pagayayaman. Sige, ma'am. Si kanto ti mang panday ka nakwada tamapanak di beauty parlor. Yes, ma'am. Kan ada sorpresa kan ka, gapot kinasayaat mo kada kami. Ha? Ipapantalangan anasapa a Christmas gift ko kan ka. Ma'am. Oh, apay, saan mo kayat? Kuha ngamin, ma'am. Kababain. Awan rumpa nga pagbainam. Subsubadak lang ti kinaanos kan kinagagat mo. Nang runa ti kinaanos mo kadag ti anak ko. Pagrubangak day ta, ma'am. Saan? Panagkunakat. Saan kami makabirok pa iti kasken ka? Abak mo pa yan ti ama kadakwada. Ma'am. Thank you for everything. Amom, awan pag dumaan nyo iti day ti asawa kanadungo ka dagiti anak ni. So, thank you very much, Leon. Maburbur siya anak kadagiti tigtignay ni Ma'am Agnes ita. Pudno ang nagsayat kanyak. Nga oray idi pay lang si bibiyag ni sir. Kan manumatan atawan anatay day di sir. Sa bagay. Talagang awan mo't makunana kanyak. Iti panagpay ko kadakwada kas family driver da. No may ipapanmat kadagiti anak na. Awan makunak kadakwada. Nasingpat da. Kat husto ti kunana. Saan ko nga ibilang ida asab sa bali. Nang rona kat nadagkat dagiti ubing kanyak. Kaslapay kit din siyak ti amada. Kabarbaro ka dito Saan ka di, miss? Owen mano. Kanayon ka dito, iso nga amo mga agdadamo ak dito When? Amamuyo ka dito. Akin ko kwa dito sir. Di nakawagan iti sir. Tom, kunamlatan kanyak. Ha? Ada ka di gatangan nyo sir? Awan. Adala umay ko kinita. Kunak na da dito yung birbiro kakad. Awan mat gayam.
Siyak ni Tommy, ngam Tom ko namlatan. Mabalin ka di ama mo ang tinagan mo? Di na tinagan ko, sir. Di na. Sige nga rod, di na ha. Amangan ngamin numaladawag. At dala din awas ko. Sino ka tatay dyan? Kasla dala ang sinirsirit na. Yung pimanang matlang adago sa apaman anakitan. Ngam imbaga naman, ngam amuna ti akin ko pa dito ipagtagdak ko ng tiluplupo. Nalabi, ngagsasaw itipod na. Ada ka manong. Ala, umanagkanta siya kung ti mga light order yo. Sige. Agtugaw kayo. Oh. Adto ti minubok. Agyaman ak, miss. Anya ka tinagan mo, miss? Siyak ni Leon. May mayat matlaang. No, agam amuta. Saan ka di? Ay, siyak mat ni Dory, manong. Kabarbaro ka. Ngam, sikati kapintasan kada kayo amin dito ya. Uray da kayo, mat. Ado kayo amang mga ngam sika matikataaran. Narabak ka mata niya. Uy, mangagda ka. Kababain. Uray kumamat no agpaiso. Ay, uray mangagda tapod no, mat. Si Kaman pa'y tinakaibagaan na taerak. Kaya't mo asawan, siyak lang tinakakita iti kinataer mo. Sa anak mo't anataer si Kamat. Ay, saan man? Bulag da siguro iso di da makita day ta kinataer mo. Para kanya, nagtaer ka. Timbangkan pa'y tigurong ko anak kang iti ibagbagang. Ay, no, timangkan na. Mato'y ta ilutak. Kahit mo ka doon nga ilutan, ti sakak? Apay, di na saan? Timangkan nga rod ako nam, di ilutan. No, iso ti agas na. Talaga? Sige. Mabit lang talak ti order mo, ha? Ay, wan gayam. Anya ka dito orderan? Nagpariband gayam ni Ma'am Agnes. Kat bagay na launay. Oh, apen yun? Ada ka tiro giti tirupak? Awan, ma'am. Awan. Naglaw ko nga may nakitkitaan naklatan. Ay, sorry, ma'am. Bagay yung amin ti riban ti Bokyo. Kung naklakit din o niya itayin. Sorry, ma'am. Tila madlaw ko ngamin. Awan problema iti dayta. Tangay isa na natulit ti kunak iti panangtad ko iti sorpresa kan ka hindi mapantay iti mall. Itan ti papanta. Ma'am? Nagkukulit nga may nakiti ubing iti. Ma'am. Eksakto, half day kami. Iso ang mapantay di mall. Ijay tatumuntan nga ag-lunch, okay? Yes, ma'am. Ma'am, menswear department mo dahito eh. One, from head to foot, agpili ka. Iso tirigalok kan ka. Anya? Nga, ma'am. Saan kan nga reklamo? No saan mo akayat nga sakit tinakam ko? Sige. Okay, ma'am. Plus, relo kan cellphone. Kaya't ko amalaksi diti cash bonus mo inton December, kahit ko nga damay sa bali Amerikano kan ka. Nakasitit ako na. Saan ko ang magatadan iti kwarta ti kinapudno kan kinaimbag mo. Kadakan. Japanese restaurant dito'y. Dito'y tang nag-lunch. Sige, ma'am. Okay, siya kundi agorder para kadata. Awan, ma'am. Awan problema. Siguro. No niya ti magusto mo ta. Yes, ma'am. Sa anak mo ta napili iti makan. Sige. Siya kundi agpili iti menu. Si kanto ti bangisir kadagiti grocery tan yon. Wan, ma'am. Kat
Ulitak man ang agyaman, iti kinaing bagyo kanya. Awan rumba nga pagyamanam, tas sakti rumba nga agyaman kan ka. Ma'am, Amo, kanatalagad kami kadagiti anak ko, gapo iti kadta makadwami. uray isaldak ti biyag ko, ma'am. Aramidak para kada kayo, asa nga pamilya. Oh, really? Yes, ma'am. Ket, ada ko makidawag. No saan nyo atagidaksan, kaspasat ti panagyaman ko. Anya data? Nakababain ng papuskulak ti rupak. Tadyak maipiksa, babaan lang iti balikas ti panagyaman ko. Tano ada kasapulak, nang runa no kasapulan dagiti naganak kanyak, ti pinansyal, ket sanda kapulos pinaay, ma'am. Awan day jay. Uri ta sweldo mat. No kasapulak, uray anya nga oras ket itudyo. Saan mo pampanonotin day jahin yun? Okay lang, basta anta. Thank you, ma'am. Naman kuray ka. Anya di ko na makidawam? Mabali na maarakop kayo, ma'am. Brotherly and sisterly hug. Anya? Sorry, ma'am. Kas na kunak. Saan ko may piksa? Babaan lang iti balikas ti panagyaman ko. Kasta ka di? Uwan, ma'am. Saan da kumakagura? Okay. Nga may kumakagura ka nga eh. Okay. Ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome, Leon. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.